Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau. Churachandpur jilagi Singhat Bidhan Sabha Kendragi Marakki Mikhalda lamba yaudana karaba Ginsuan Hau ngasi nungtil MLA oina wasak lauragani. Manipur gi Bidhan Sabha sit marigi Marakki Mikhalgi vote khombagi thabak khamthengna kalle. Biharda ngak senbagi akanba cheksel thaurang marakta ngasi Bidhan Sabha Mikhalgi ahanba tangkagi vote thadanari amasung leibaga sida COVID-19 na nabadagi pharakpa masing lak humbudrani thoi henduna naba phabagi changzada marfudra dasmik taruk ani yaure. Lebagasina Malemgi laiche doiriba COVID-19 gi mayokta punna amata oina lanthengnari lamdamasigi miyamna sakhangnaraba miyoi kayanasu lanthenga sida mai pangnabagi damak Akaswani Imphal gi ipaugi kuthangda mipum khudingmangna araiba thawong ahum face mask uppa amaga foot taruk latnana leinaba mai mit amadi khutsa toina hamdoktuna tarutanana thamnaba apil tawri K-pop 2020 gi winner Chanchui Khayina asumna hai Kurumjari Aihak Chanchui Khayi K-pop contest India 2020 ki oina winner ni COVID-19 tagi ngangthoknaba cheksin thaurangi khongdang lofom thokpa lodabida laithoknaba kumui mask uppa khut sanitize toba aduga amaga laptakna lepnaba social distancing tangai phade hosik phawba COVID-19 tagi ngangthoknaba chapchaba vaccine puthokdri mayamna isagi tawpham thokpa khangbam thokpa adu raknaba hotnasi amuk hanna haijaningi madudi aikhoi kana amatana laithokna kumsi aikhoi gi nungsi jeraba miyoi khudingmakpu kanja hausi thagachari Hauzik mapungoi bapau Churachandpur jilagi Singhat Bidhan Sabha Kendragi Marakki Mikhalda lamba yaudana karaba Ginsuan Hau ngasi nungtil MLA oina wasak lauragani wasak laubagi thauram Bidhan Sabha Adaksagi Chamber da ngasi nungtil pung anida pangthokani BJP da mirep BJP gi mirep Sri Ginsuan Hau maki hakthengna balamba oiramba independent mirep amana mirep se lokthokibadagi lamba yaudana kare haina laukthokibani maragasida Manipur gi Bidhan Sabha sit marigi Marakki Mikhalgi vote kombagi thabak khamthengna kale haujik phawbadi rajniti do singna amaga hunaduna ngangnabana vote kombagi thabak asigi mapungba saktam oiri November 3 vote thadanagadawriba Bidhan Sabha Kendra singa dudi Thauba jilagi Lilong amasung Wangjing Tentha Imphal West jilagi Wangoi amasung Kangpokpi gi Saitu Kendrani Lilong Wangjing Tentha amasung Wangoi da mirep ahumna lamba thengnari Saitu Kendra dadi mirep anina hakthengnana lamba thengnari Manipur COVID-19 gi sikiba mi masing sama yangkhai sure haukiba pungkun marida mi taruk siki haiba matamasi mi chama marfu nongna positive oirakpadagi apunba positive oiba masing lising taratare chatruk mari sure nongna positive oiraklaba singa sina mapalam da chaluba amata nate naba phakiba masingna lising tara humdoi sani sunani pan sure haukiba pungkun marida mi chama yangkhaini thoi naba phaduna discharge tawki naba phabagi chang haujik phawda chada humdra manga datsmik sinu ani yaure active case lising mari sani nifutaruk leiri Nagaland ngarang naunami humdoi positive oirakpadagi rajya tu COVID-19 positive oiba apunba masing lising nipan chatret kuntaruk sure naba phakiba masing na lising taruk satret yangkhai mangani naba phabagi changchada humbudra tare dasmik mari amada leiri active case lising amachani pan humfu leiri Meghaloi da naunami ama sikibadagi COVID-19 na siba masing marfuni thoi sure naunami humbudra positive oirakpadagi active case lising ama samri tarama thoi leiri Assam gi Mukhyamantri Sarbananda Sonowal na Rajya gi Health amasung Education Department da mahitampham sing da leiriba COVID care center sing hongdokhinaba khangankhre Assam da leba mahitampham sing November 2 dagi class hauragani Sri Sonowal na department sing aduda mahitampham sing hongdokpada COVID-19 gi protocol punumak innaba khangankhi Mukhyamantri na Education Department da khamthengna lairba mahiroi sing da smartphone pinaba su khangankhi Bharat ki Sabrumga Bangladesh ki Ramgarh ga samnagadaba kilometer ama dasmik nipan sangba feni thong sahi sigi December fawgi manungda saba loiragani ngarang video conferencing ki kuthang da Tripura da
नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 9 जत्रा हुल्लबा मतुंगदा केंद्र की रोड ट्रांसपोर्ट मसुंग हाईवेज मंत्री नितिन गडकरी ना वफम असि लाउथोखिबनी मंत्री ना हाई लुपा कोटी 119 चंगना साबा थोंग असिना सातोग्राम अमसुंग कोलकाता हिथांगफम की मरक्ता पोचै पुथोक पुसिन तौबा कोमहलगनी त्रिपुरा असि केंद्र सरकार की एगिस पॉलिसी की गेटवेनी हाइरदुना डोनर मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाई अथुबा मतमदा त्रिपुरा दगी बांग्लादेश योबा रेलगाड़ी अमा चेनबा हौरगनी मसीना अवांग नोंपोक लमदमदा सिनबा थुंगबदा समुद्रगी हिथांगफम यौनबगी खुदोंगचाबा पीदुना लमदम असिदा साखोत्पगी अनौबा पंदुप अमा हांगदोकलगनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी बिहार ngaksenbagi akanba sexual thorang marakta ngasi विधानसभा मिखलगी आहानबा तांकागी भोट थादनरी जिला 13 खेनबगी विधानसभा केंद्र हुम्बुद्रा माथोइदा भोट थादनरी अयुक पुंग 3 तगी भोट थादनबा हौखी नुमिदांग वैरम पुंग 3 फावबा चथगनी आहानबगी ओइना फंगबा पाउदा अयुक पुंग 9 फावबदा सादा 3.83 रोम भोट थादनकी नक्सलाइट की इरांग लेबा मफम खरदा अयुक अंगनबदगी पोलिंग बुथ ममांगदा वोटरसिंग परिंग साना लेपनबा उइ हाइरी COVID-19 लाइचेट मरक्ता आहानबोइना पांगथोकपा मिखल असिदा वोटर कोटी 2,13,000 हेनबना मिरेप 1,000 की मिखलगी मराइबक लेपकनी मिरेप सिंगी मनुंगदा नुपी मिरेप 13 अमसुंग इंडिपेंडेंट मिरेप 3 याउरी राज्य की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर HR श्रीनिवास ना हाई केंद्र हुम्बुद्रा माथोय सिगी मनुंगदा 35 दे नक्सलाइट की इरांग लेबा मफमनी नक्सलाइट की इरांग लेबा मफम मरी चैनपुर नवीनागर कुटुंबा अमसुंग रफीगंजता नुकिल पुंग 3 फावबा भोट थादनगनी अतोप इरांग लेबा मफम 5 अरवाल कुर्था जहनाबाद घोशी अमसुंग मगदमपुरदा नुकिल पुंग 5 फावबा भोट थादनगनी नक्सलाइट की इरांग सोलबा अतै केंद्र 13 नुकिल पुंग 3 फावबा भोट थादनगनी अहानबा तांका की मिखल असिदा NDA की ओइना BJP ना सीट 19 दा JDU ना 35 दा अमसुंग अवाम मोर्चा ना सीट 3 दा मिरेप थागली विकासशील इंसान पार्टी ना मिरेप अमा थागली ग्रांड एलायंस दा यावरिबा दोलसिंगी मनुंगदा RJD ना सीट 92 दा कांग्रेस ना सीट 12 दा अमसुंग CPI MM ना सीट 9 दा मिरेप थागली LJP ना मिरेप 92 RLSP ना 93 अमसुंग BSP ना मिरेप 19 थागली बिहार विधानसभा मिखल की आनबा तांका सिदा वोटर सिंगना मपुंग फाना भोट थादबिनबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अपील तौरी ट्विटर दा थागत पवारवलमदा श्री मोदी ना मिपुम खुदिंगमक्ता तंगाई फदना मास्क उपिनबा अमसुंग फुट 3 की सोशल डिस्टेंसिंग ngakpinaba हाइरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरे लेंगाक शासन की थबक सिंग असि अमकपा लेतबा दायित्व खंगबा अमसुंग मियामदा पाउखुम पिबा ngamba ओहिनगदबनी नई दिल्ली ना ngarang midang weram numit humni chathakadaba विजिलेंस अमसुंग एंटी करप्शन की जाति ताकि मिपम हौदोकपदा प्रधानमंत्री ना हाई हौकिबा सही कयादगी भारत ना सेंजा थुमजा लहंदनबा कन्ना चंगसिलकली श्री मोदी ना हाई अखोइना मऊ मोरिल नाइना चेक तौदुना ऑडिट तौदुना अमदी ट्रेनिंग ना चिंगबा पीदुना सेंजा थुमजा मुथनबा कन्ना होनमिनगदबनी बांगना हाई सेंजा थुमजा मुथनबा मुथतपा हाइबसी एजेंसी अमकक्तगी मथौ नते मिपुम खुदिंगमकी दायित्वनी हौदोपुगी मिफम अदुदा पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस अमसुंग पेंशन्स की मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सु वांगांखे लेबाक सिदा कोविड-19 ना नाबदगी फरकपा मसिंग 1,62 हेले नाबा फबगी चांगसादा 15.3 यौरे नई दिल्ली दा पाउमी सिंह दा वांगांगबदा हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ना हाई भारत की लैरिबा सांग असि मी 10,10 की हिसाब ता पाबदा मालेमगी ओइबा सांगदगी ख्वाइदगी नेमबनी श्री भूषण ना हाई भारत मी सिबगी सांग असिसु मी 10,10 की हिसाब ता पाबदा 43 खक्तमक ओइदुना ख्वाइदगी नेमली मांगना हाई लेबाग असि नाबाफुगी सांग असिसु लेप्तने हेंगलक्तुना ngarang चादा 15.3 दा लैरे लोइशिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba फेस मास्क उपा फुट 3 लामना लैबा खुदसा अमदी माइमिट 3 तनाना थंबा हाइबा अचंबा थोंगमसे ngakna चटपिनबा अमुखना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना चुराचांदपुर जिला की सिंघाट विधानसभा केंद्र की मरकी मिखलदा लंबा याउदना कारबा गिनसुवान हाउ ngasi nungthil MLA ओइना वासक लौरगनी मणिपुर की विधानसभा सीट 3 की मरकी मिखल की भोट खोंबगी थबक खमथेंगना कल्ले बिहार दा ngaksenbagi akanba sexual thawrang marakta ngasi विधानसभा मिखल की आहानबा तांका की भोट थादनरी अमसुंग लेबाग असिदा कोविड-19 नाबदगी फरकपा मसिंग 1,62 हेंदुना नाबा फबगी चांगचादा 15.3 यौरे पाउलोजरे।